Gumica, sjećaš li se da sam već mislio da razmišljaš o običnom komadu vlakana? O da, znam da je to bilo previše smiješno. Da, to je bilo zato što sam mislio da je pauk, a dajem mu pauke jer ga je jedan jednog dana ugrizao i zato ih se boji. Aeja, pauk. Smiri se, kamenje, to je samo obična loptica pahulica, nije pauk. Ha 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 ha. Je li se to opet dogodio? Da, znam, blok. Hej kocka Leda, jesi li znao da već imam svoju prodavnicu igračaka? Tako je, plišanog igračaka koji je baš kao ti. Stvarno, želim to vidjeti. Hej gruba snijega, hej Vrbo, želiš li vidjeti moj novi TikTok? Misuza, već si nas to pitao 27 puta, sad bilo šta samo da budemo daleko od tebe. Ili olovka, ili teniska loptica, ili ta glupa djevojka. Pa, imaš sreće. Ali kako, u redu, momci.